Ovo je 3D sajt, možete se kretati svuda okolo, znači vidjeti sve u 360 tehnologiji, vidjeti svaki detalj, slike su tonski obrađene i ovdje imamo i interaktivne elemente. Možete kliknuti na kompanije recimo koje se nalaze ovdje u samom parku i vidjeti informacije o njima. Možete otići direktno u konferencijnu salu i bukirati svoje prisustvo ovdje. Ovo je značajno recimo i za hotelijerstvo gdje možete bukirati svoju sobu i tako smo dogovor napravili sa Holidinom. Ovdje imamo primjer u kulturi u Starom dvoru, ovo je virtualni vodič koji posjetiocima objašnjava istoriju samog Starog dvora. Ovdje imamo informativne elemente, recimo sliku i tekst, a ovdje je muzej Crvene zvezde. Možete također vidjeti informacije o svim najznačajnijim trofejima, na ovim recimo na trofeju svjetskih prvaka pustiti video. Ovdje imamo titul i vodič pita korisnika šta je ono što on želi sljedeće da čuje. Tako on izabere i može da klikne na naziv trofeja i da vidi tačno ono o čemu se radi. Ono po čemu je ova tura specifična jeste to što je kvalitet slike toliko jak da možete vidjeti svaki detalj. Sajtovi su potpuno multilingularni, tako da možete se prebaciti recimo ovdje na ruski jezik i da pustite nastavak samo na ruskom jeziku, kao što vidite titul ovdje se promenio. Ovdje imamo mapu, možete vidjeti gdje se nalazi, klasična integracija Google mape, sve što jedan sajt može da ima, mi možemo da imamo i ovdje. Ovdje imamo Nikonov shop i možete da kupujete ovdje proizvode. To nam je demo za koji se nadamo da ćemo uspjeti da radimo. Naša prezentacija je samo... Ovo su neki od naših klijenata i sada ću vam bolje predstaviti našu istoriju. Osvojili smo prvo mjesto na Univerzitetu Metropolitan i 4-godišnju stipendiju. Na Privrednom forumu mladih smo također osvojili prvo mjesto i postali deo Naučno-tehnološkog parka. Na takmičenju grada Beograda za najbolju startup ideju smo bili 6. ali su nas već sljedeće godine pozvali da budem član žirija u njihovom sljedećem takmičenju kao primjer dobre prakse. Pohađali smo obuku Kanadsko-srpskog poslovnog udruženja i na najboljoj tehnološkoj inovaciji smo bili u samom polufinalu. Mediji su pisali o nama i to nam je dosta pomoglo i u samoj prodaji kada možemo da stavimo reference ka ovim stvarima i u tome što nas je recimo prepoznalo Ministarstvo kulture i tako smo krenuli radimo za Viminacijom. Imali smo priliku da prezentujemo i pred premijerkom Srbije. Dobili smo podršku od Razvojne agencije Srbije i to je to, stao sam tačno 5 minuta.